semangat bermanjaja. Begitu mau pelalianan tengah sedok pasangnya medar. Sanja buat sedok pasang awake buen medar. Petangnya awake medem. Sorry keselia bungot awake. Maksud awake bubo aleng. Wih, saja toh. Wih, sengkapa di belakang awake kelenteng. Halo ganti dari anak cerek. Memen bapak awake setiap hari kena silat. Wih, silat apa toh? Silat pagi. Set. 1000 pak. Silat tengah. Set. 2000 pak. Silat saja. Set. 2000 pak. 5000 memang bapak ngicangnya setiap hari awal kena silat. Makanya Icang teman ganti lah di anak cedek. Icang lakar yang keleh-keleh. Wih, cai lakar ngedenang deh cai. Bungut set. Ndak kena. Pangnya awake keleh. Awake nak senyak keleh. Sorry lah yo. Bu, men cai kenang carane pangnya gede. Kene carane. Labian medar. Bu, barikan maju. Ada dogen cai. Barikan maju. Man, cai kan kenang pangnya berat. Cocok anan cai krempeng. Oh, yang cang. Sing maju-maju. Ada sing maju-maju cai. Man, ane dahar tuh sing ada. Apa pejuang? Paling aget. Angin kesu. Berat. Cocok dah. Cak kali kodok. Ane kocak gede ngelendok. Enak suat penghitungan maju. Dengalan sakit pasang awake. Mencari ngejek. Jadi ajak ke magendeng. Magendeng apa? Ajak ke magendeng tentang puranya. Ya, jadi awake magendeng. Cai nonton. Nah, pura basake. Dijut tangosne. Tangosne aja. Pura ulu watu. Dijut tangosne. Tangosne aja. Pura tanalat. Dijut tangosne. Tangosne aja. Pura pulaki. Tangosne masih aja. Pura basake dijak tangasne ake sing nawa. Pura ulu watu dijak tangasne ake sing nawa. Pura basake dijak tangasne ake sing nawa. Pura pulaki tangasne masih sing nawang. Cai, pokoknya orang sing nawang. Aku nawang ke orang jah. Menang sape. Oh gitu. Man, ijel aku nai sentol ada sengana-ngana. Lan kau kan malu. Sentol. Halo bro, Icang dini ngengkan akonang awake mataboy sang dogan cai. Payu mah pelalian. Payu itu kan dunia kita. Wih, bahasa apa tuh? Bahasa zaman now. Wih, cai no aman kita menang bahasa zaman now. Ya begitulah. Jani payu mah pelalian. Payu? Jani, landau kan di paling malu. Kadot. Wayan. Muhammad.
Nejani embok dari gurone, mekejang dari muridne, mengerti? Nah, cai melajar macam malu. JA? Ja. JE? Ja. Atepang? Ganteng. Bungut lainnya. Nanti gempel saya jawab. Leton, Jumunen. JA? Ja. JE? Ja. Munyene? Jaja. Ore. Nah, apa ane dari sap-sap? Jang. Nah, Nyai. Manisan. Nyembuen. Nah, Nyai. Asam. Benar atau mana? Nyembuen. Jang. Nah, Cai. Gula. Nyembuen. Jang. Nah, Cai. Kaman. Adik kamen dari sap-sap engken undukne. Ne unduke. Dicangkat. Ulas ajak meme ajak bapak ni sange. Terus Meme ne munyi. engken toh. Beli. Buka je kamene. Nanti yang dia ngeblok. Boleh toh. Kamen itu tuseng dari sap-sap. Kamen itu anggo kepura lan anggo mata tulung. Ento gunane, mengerti? Ning, Made Adi, kita masih ketuk Puspanjali. Kita masih cening-cening ajak makajar. Subuh sanja, koja malu mapalianan doge. Kita masih cening-cening ajak makajar. Mulai malu, subuh sanja nenek. Gebit yang memamit. Mana nih? Cening, Made Adi, kita masih ketut Puspanjali. Nejani meme metakon kapening cening. Apa keh cening nawa? Kija pejalan bapan ini. Adik kali jani konan ada cuma. Me, tiang kusenawa. Ija kadang iba pelakuna. Men, cening Made Adi nawa. Itu pejalan bapan ini. Tiang kusenawa masih meme. Sake wale ibapa tunan pasung apa mobil. Cening, Made Adi, kita masih ketut Puspanjali. Tiang me. Mai malu ning. Cening, Made Adi, kita masih ketut Puspanjali. Nejani meme mebesan kapening cening. Selegangnya sekolah nih. Manipuan, yening subuh tamat sekolah. Ditu nyan pelajaran ceningnya angon urip. Apa ngada angon bakal nih? Me, ada petakon tiang dengan meme. Apa tuh nih? Kemudian ibapa tu sentai ngoyang jumah me. Cening, dong udiang cening metakon gitu. Bapan ceningnya sing ten ada jumah tua anak ngale gae tuh nih. Meme, man kemudian ibapa digalak-galak dokan takan meme. Ning, bapan ceningnya sing ten galak ngajak meme ning. Men, kemudian meme ngelengken adik bapa. Jok luang nyan nyai ne kapening. Sina, suba nyai nuturang ane boye. Buat solah wakile. Beli. Kemudian beli marecek tuh si bagawai. Ada malu beli. Pangseng yang beli tutung kale. Wakil orang nyai tutok kala gitu. Meme. Dak dua mulian. Ge bapa main neng. Mai. Mulian. Yang sengnya bapa. Kemudian cening. Meme.
pelaksanaan wakil kapining nyai. Nyai sing rasanya boy. Wakil maketi semangat. Teko betang kawan kuatan nyai. Suka lu beli modelan layatan betul. Yang tiang subuh ngerasa yang berisolah beli. Sake wale nejane tiang lu tukang maya hutang tapi nengi piano beli. Doni ngerana yang tiang buka kene. Ken? Nu tukang maya hutang kapi nengi pianak itu. Doseng play kupeng wakil orang. Hey! Sekayaan yang incen, nyai yang maya hutang. Hah? Beli. Ya dia tuntang ke sengeladakin lima ini. Dia nak merasa makurnan ngajak beli. Doni ngerana yang tiang nu tukang utang kapining piana beli. Kan? Makurenan gitu. Hei, dui mahayani bang. Bang tawang ibu. Dong bakudang bulan kaden, wake sengajak nyai medem. Nawang tuar nyai. Jutat ne wake ngideh kapineng nyai, makati nyai lentini. Wake seng suka ningalen fokusan nyai. Kengken beli. Ibu menajak awak gitu. Dong amodo supaya awak ngayahin ibu. Nih jadi kene pengualas nih gitu. Dalam pian muni nyai nak. Jutat ne wake ngideh, makati nyai lentini. Sudah nih awak senyak sekali beli. Yen nyai senyak makati wake ane nyarat fokusan nyai ne, makati nyai. Senyak beli. Dia senyak. Makati nyai lentini. Made, Ketut. Adi, tuh kenapa di ngeleng Adi? Mbok, ini memang kerengan aja ibaku, Mbok. Mbok, ini memang gede. Pendep Adi, nyan mbok ngomong aja ibaku. Yang dah doang lihat. Bapa, tunggu dia imeme adi magadi bapa. Apa pelene imeme? Yang dengan seneng milu-milu taken nunduk bapane kapining memen seneng. Bapa, pedalo madan tiangi bapa. Yen ipidan subet tiang kalain meme. Jani ada tiang pangsin masih kalian meme bapa. Yang dia sebenarnya. Jadi ada pengideh bapane kapining seneng. Apa tuh bapa? Nang orahan tapi nih. Yang mapan seneng suba madan sisir. Suba madan kuliah. Ada pengideh bapane ane kapan sing jadelen. Seneng da pesan, Pak, ngajak dosen ane mohani. Pangsingan seneng kasengeh cara memen senenge loh jalir. Pengideh bapane ane kaping. Pengideh bapane ane nomor 2 sing jadelen. Ceneng ada pesan Pak ngajak dosen. Ane ngalain baga ke mahasiswaan. Bapa,
Kemudian tiang dari mahasiswa, sing dari pak teken dosen bapak. Buine, kemudian tiang sing dari pak, aja ibu dosen sana ngomonggalin bagi kemahasiswaan bapak. Neng, cutatnya bapeng ideh kapineng ceneng. Ada pesan yang ceneng, Pak ngajak dosen aneh ngemangalin bagi kemahasiswaan. Bapak, yen tiang wentan pikompet di kampus, nyen sana tiang saduin bapak. Lenan ken ibu dosen, sana ngemanggalin bagi kemahasiswaan bapak. Sing adu buen bapak. Neng, dong udah cenang melihat ke kene kapineng bapak. Nyan toleh nih. Nih, bapak neng ngerupake pau kudan ceneng. Dan wenang ceneng lawan bapak. Cutat nih, bapak sing suka ninggalin ceneng. Ian ceneng pak ngajak dosen aneh ngemangalin bage kemahasiswaan. Ken. Neng, dong kekene solah pianaki di subane gelah ngerupaku ngantos baca mare tuturen bedek lantas ngambul paling melah janilah karalik lah mereka. Adi melenan gati, tu sing cara biasane. Kunapi nih Adi, nang tegarang orang kapining mbok. Mbok, dina nebi, yang mau yutang aja ibapu. Kengken Adi, dong Adi, uyo teken bapak Nadi nih. Bener saja antum mbok. Papan, ibapu tu sing ngemang tiang papa. Aja dosen sani muani-muani. Kita masih yang sing banget pak. Aja ibu dosen sani ngemanggalin bagi kemahasiswaan mbok. Beh, ini ada nak tua tawah. Masa mahasiswa sing tadi metepuk jak dosen, jak sing habis pikir. Zaman now masih nu ada lah kena beberekan. Adi, yang cara mbok lah bapan itu, jak kepingsan embok. Ih, emosi kan mbok. Mbok, kayaknya jeli melah pada laksana bapan tiangi. Nak tiang masih ada yang lahang mbok. Mapan, papan tiangi sana ngerupake pau kudan tiangi. Dia tuh subelantang angem mbok. Jalan jani ragam lajah, apang dadi sarjana ane sujana mbok. Bener saja tu Adi. Mbok, nang tegarang mai malu mbok. Enten api Adi. Mbok, tuh adi cara mobil sedane ibapu mbok. Ih, saja Adi. Bener betul. Sedan bapak Nadine betul. Minap, ibapu suba eling teken padewekan pelih mbok. Saja tuh Adi. Minap bapak Nadine ngideh pelih kapining Adi. Buine bapak Nadine merasa isek kapining Adi. Mbok, yen tua saja gitu, jalan jani ali bapan tiangi. Jalan Adi.
Dadi tumben tinggalin tiang. Pintu ruangan baga kemahasiswaan magagan, Mbok. Biasane mau betan suwai-wai. Ye, saja Adi. Tegarang intip malu Adi. Adang-adang, Mbok. Beli. Yen dadi tiang nawang. Men kengken. Dadi tiang ngaukin panak pianak tiangi. Adi Tirtawati Dewi. Adi sing dadi ngaukin pianake Ibu Du Yuliase. Mbok. Adi carana nyamat adan tiangi, Mbok. Sejatene nyen ane ada di tengah ruangan itu, Mbok. Adi Yuliase. Pangseng Adi ngelah peminahannya tidong-tidong. Jalan intip. Nyen sujatena ane ada di ruangan itu. Jalan, Mbok. Jalan Adi. Cutetne Adi sing dadi ngaukin pianake panak. Beli. Tunggu tiang sing bang. Ngaukin pianak tiangi. Apa boleh tiangi? Sia bulan tiang melingang lo Putu Yuliase. Dadi sing bang tiang ngaukin ye pianak. Adi. Cutetne sing dadi. Ibu Du Yuliase. Tu sing kengken sing lah mene Adi. Beli anu ngidang ngaliang ieu mene. Ane lungan teken Adi. Ngediolas. Pang tiang ngauken lo Putu Yuliase pianak. Uleng yuse duang tiban. Tiang ngalahin pianake. Ngantos jani subebajang. Pang taen yang tiang mekaukan ken panak. Adi, cutetne sing dadi Adi. Yen Adi nyantos ngulgul Ibu Du Yuliase. Sinah Ibu Du Yuliase lakar pindahang beli Adi ke kampus Sanilenan. Beli subes yang olas tipan. Beli lan keluargan belining misuna yang tiang. Ngorahang tiang nak loh jelek. Anelas beli ngorahang tiang ngalahin pianak lan somah. Tusat make beli lan raraman beline subeng matiang tiang. Tirtawati. Ya lebihan munyinya ini. Sakewala kene jani beli. Mapan loh Putu Yuliase subemadan bajang. Sing nyidang buen beli nang kebang ane madan andos. Jape jani ngancam tiang. Pangsing nyan tiang orahang iya pianak tiang. Makalo-kalo sinah iya lakar nawang. Tirtawati. Cutetne sing dadi. Yen nyantos Ibu Du Yuliase nawang. Nyen sujatane memene. Kanang menyai.
Nyai sing jak kesenguh loh dalir dogen. Nyai lakar sukang wake penjara. Keto masih reramannya ini barang masih mah penjara. Wake sing takut, wake sing jajah. Ipi dan suba iba misun hayang wake memitra. Sake wala sujatene iba ane memitra. Ngantos iba pengklu nyuang purna. Masih iba sing suat-suat nyakitin wake. Kewala wake nengil. Pangkarman ibane ane menjalan. Papa. Neng. Neng. Neng.